one notification ช่วงเราตัวละกันไงนี่ลีโอกาสสร้างในสมดีปรุพอเลซานะอารมณ์ชั่วกันดูเราเสียเอ็นตีนั้น notification ที่กันหาโดนนั่นเองGovernment Advocated High School Teachers Association Mikata chuan provincialized kan ni to ang meya provincialized din huna minda let le tura sarkar kan nor na le tuna kan din hun adok kan in 8 atanga din hun niam zo lamsam kan in ta sarkarin minda atumna do dalin lungoi lo na kan lan tira hemi chungchanga sarkar nen kan in piak na okas ni som pani sang ni som ni le paruka PSC meeting nei ma chu adok high school provincialized velote special category 1 na da kan ni na notification chu lo tura kan men na chu palzutin nili okas sang ni som ni paruka san hian sarkar chu notification min chu nan ta kumsom pariat lai kan om to na din hun po phalowa din hun hiam zo kamin da na rule le notification engti kong ma in kan pom thei don lo ani ti lan tir na tan le he rule hi atok thengin kan to zel don ani ti en tir nan he rule hi ka ha le Migata chuan provincialized kan ni to ang nge ya provincialized din muna min da le tura sorka kan nor na le tuna kan din hun adok ranin 8 atanga din hun nyam zo lamsam ranin 8 ta sorka rin min da atum na do dalin lung oi lo na kan lan tira hemi chungchanga sorka nen kan in biak na oga ti som pahni sani som ni paruka PSC meeting nei ma chu adok high school provincialized velote special category 1 da kan ni na notification so lo tura kan ngen na chu palzu ni in nizan nili ogas sang ni som ni paruk hian sarkar chuan notification min chua nan ta a kumsom pariat lai kan om to na adok ranin 8 din mun po phalowa din mun yam zo kamin da na rules le notification hi engti kong ma in kan pom thei ngai don lowa chu wangin voin ninga ogas sang ni som ni paruk hian nizoram mun sanga adok high school ate he notification hi migata atel school ten hal vek tu pi ani angin kan halani kan kalze la tur hi ngai tu nga ani pokang Oh, hey, when the government notification, school, government educated school, category
one special category 1 min da na notification hi kan du lo voi nia kan hal do na ni Bien, ve. Adok High School Mizoram hun sang school sumpu pangaten provincialize kan lo ni to na Mizoram sarkara min pelet le turan no ron te tin Adok High School status atanga special category 1 na min step down na to rules thar andon so dulo na awangin Mizoram pumpuya Adok High School sumpu panga a lung oilo na rum engamosa kan lan tir to a ni som hi pakhat July le ni som hi pania batch dum kan lo bel to a ti chon ni som hi pathum le ni som hi palia no teaching day nein lungoi lo na kan lan tir to bokani ti chuan July ni som hi pasari le ni som hi pariata mass casual leave kan lungoi lo na lan tir nan kan la chun som le a chumi nu ni som hi pakwa le ni som thum pakhat thenga sit in demonstration nei tur action plan kan duam vana pa hol kota kan lan tir boka chutiang anga sarkar kan du na te lung olo na te kan thentir mek lai chuan Mizoram sarkarin IO advisor to CM political ulal mon pui punte ron tirin a howin Adok School IO tenen meeting nei ania chuta chuan PSC a kan har san te thena chin felani theinan min lo ha ko uti in kan nor na te kitop turin min nge na ti chuan July ni somthuma lung olo na kan le chu kan ti top ta a PSC kan du na te thenin provincialize kan ni le ni hina na ma min lak sak tur le he rules thar hi chho lo turin notified lo turin notification chho lo turin sarkara po an palai ne na kan nge na anin PSC meeting hi August ni so pahin nei ani do na chu chu mi lo hak don nia ti in thatakin kanin tha chu tenga thataka kanin tha kan ha lai chuan August nili zana ni zan mai khan Adok status atanga special category 1 a all sam zonga lamsam granin 8 PPP mota khotlang ena school kan lo din to min step down na to rules thar kha alo chuaka PAC meeting pom hak zolo he tianga sarkarina min ti hi kan lung oilo me voine hian Mizoram pum puya Adok High School sompuale pangaten ju rules thar Adok High School te min step down na rules tu voine hian kan haldo na voina kan lung oilo na min riat pui turin voine hian he kan VCP le a hote an local hi kan lo me maya kan lung oilo khotlang pu kan lung oilo ni ti hi Mizoram mi pui le khotlang ten min lo khiat sakse kan duwa chumi kan lung oilo na lan tir nan chon voine hian keini samtlang high school te poin he rules thar kan du lo na hi voine hian kan haldo na ni hian kan du lo na lan tir nan rules te per chia min pek chu kan an hal ta ni hi Hualien High School Buntra te chuan Mizoram sarkarin July ni somdile pakhat sang ni somdile paruka rules farasiam the Mizoram Education Lump Sum Grants in Aid for General Maintenance of Private School Rules 2026 Gazeta Achwa kan hal zoto nuwa nimin maya khan notification Achwa le hi kan du lo ne maya kan du lo zia le kan lung oi lo zia lan tinan nimina notification achwa the Mizoram Education Lump Sum Grant Aid for General Maintenance of Private School Rules 2026 notification to kan hal ani
Mizoram Government Advocated High School Teachers Association Nikata chuan provincialized kan ni to ang hiya provincialized din huna minda le tura sarkar kan norna le tuna kan din hun adop gran in 8 atanga din hun yamzo lamsam gran in 8 ta sarkarin minda atumna daudalin lungoy lo na kan lan tira hemi chungchanga sarkar nen kan in biak na ogas ni som pani sang ni som dile paruka PSC meeting nei ma chu adok high school provincialized velote special category 1 ata kan ni na notification chualo tura kan men na chu palzutin nili ogas sang ni som hi paruk zang hian sarkar chuan notification min suan nan ta kum som pariat lai kan om to na din mun po thalawa din hun hiam zo kamin da na rule le notification engti kong ma in kan pom thei don lo ani ti lan tir na tan le he rule hi ato phangin kan dau zel don ani ti en tir nan he rule hi ka hale Advocated High School kan ni na category S1 na min da tha a chumi lung olo na chu Mizoram sarkar sia ta te kan tar lang to a chu piang chuan kan sarkar ho tu ten August ni som le pani PSC meeting a kan din hun te ngai tua tura an ti wangin thata kan piang na om zel tura kan ngai la in le he order hi chualo tura min tia mangin thutu na kan siama amai ro chu kan sarkarin he advocated school te min downgrade na category S1 order hi August nili sang ni le som ni le paruka notification ti chua wangin he order kan du lo na hi kan hale voina hei sarkarin edok GIA din huna ommek min provincialize nu min downgrade leya chumin nuwa special category 1 min da thalea hei hi voina nimin lam nili August sang ni somni paruka notification ti chuaka hei min notification hi kan haldon ni du lo entirnan kan haldon ni vai tin high school kan du lo je an tina kan halange to ka tuk de in thina bani Ui, pensa l'orco. Ui, che tata.
adok high school te kan sarkar hun me kina lamsam school a kathale mai tur a upgrade kisi a hoia min upgrade ni lo anung tol zo le upgrade zo nga order a choi hi voin ninga oga sang di le somni parupian kan du lo ni ti entirman kan hal ale